За самсгано. Америк дахь монголчуудыг сэрэх их үйлийг хийгээд явж байгаа хүмүүсийн төлөөллөөс энэхүү бичлэг хийж байгаа шүү. Эхний бичлэг дээр ураны хор хохирол хөнөөлийг арилгах технологи гараагүй байгаа талаар ярьсан те. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар гэх юм бол тухайн бүс газар нь тэр ураныг олборлж байгаа газар амьдарж байгаа хүмүүст засгийн газар нь энэ ураны тадарах хор хохирол хөнөөлийг хилдэггүй байсан талаар ярьсан тийм үү. Хоёр дахь бичлэг дээр яг одоо Монголд хийгдээд байгаа уусхан баяжуулах арга гэдэг энэ арга нь өөрөө бас ялгаа байхгүй хор хохирол ихтэй тухайн бүс нутгийнхаа ундны уснуудыг бүгдийг нь хордуулцдаг. Тэгээд тэндээс уусан нөгөө мал амтан хүн бүгдээрээ хортоод эхэлт. Одоо үхээд өргөдөөд эхлэх нь ш. Тэгэхээр ялгаа байхгүй хортой. Үнийг л ойлгоод авчих бүгдээрээ. Одоо хордсон жишээнүүд нь гараад байна шүү дээ. За тэгээд дараагийн бичлэгээ таалан сонирхно. Баярлалаа. Энэ удаад бид ABC-ээс гаргасан мэдээллийг та бүхэндээ өргөж байна. Наваха үндэстний өмнө тулгарсан ураны хор уршигын тухай тодорхой баримттай мэдээллүүд байгаа. Энэ мэт бусад улс оронд болсон ураны аюул хөнөөлөөс бид сургамж авч их орноо ураны аюулаас хамгаалж авч үлдэх хэрэгтэй. Navajo Nation has a sacred connection with its land. The group believes Mother Earth is a relative, an ancestor. So what happens when the land is making them sick? Some say much of the problem can be traced back to a mining incident that sent tons of radioactive waste flowing through their community. ABC's Maria Villarreal has more on the decades-long cleanup and the fears of more mining in the future. Is home to 300,000 Navajo citizens, including retired healthcare worker Bertha Nez. Her backyard is part of an open secret that's plagued this community for more than 70 years. My grandparents used to have a lot of sheep and goats. It's like where we all grew up, and we wanted to stay here. Hundreds of abandoned uranium mines line the 25,000 square miles of the Navajo Nation, and now a possible renewed threat striking fear among its citizens. After the Navajo Nation passed a ban on uranium mining, saying as long as there are no answers to cancer, we shouldn't have uranium mining on the Navajo Nation. We want our future kids, grandkids, all to be safe. That's what we want. Because we lost a lot of people that work at the uranium mine. They had problems, respiratory problems, cancer, and all kinds of stuff. We don't have the sheep anymore. At one time, we had a sheep we butchered, and it wasn't good anymore. It hurt. We opened it up. Inside it was all yellow. We couldn't take it anymore. Энэ уугуулын ян эмээгийн ярьж байгаа яриа бол үнэхээр сэтгэл гаслам тийм яриа байна. Энэ ураны хор хөнөөлөөс бол ургийн гажигтай амьтад төрөөд байгаа учраас бүрэн амьтанд тийжихэ болио, мал аж ахуй эрхлэхэ болиё гэж шийдсэн байна шүү дээ энэ улсууд. Одоо Монголд бас яг ийм ургийн гажигтай амьтад гаргаад байгаа шүү дээ. Та нар бодооч яг л адилхан түүх давтагдчихжээ шүү. In the last decade, corporate and government settlements started funding cleanup efforts to reduce risks to the Navajo people. Community fears are growing with the possibility of new threats as renewed uranium exploration progresses along Navajo borders. So this is New Mexico. Boo Nygren is the president of the Navajo Nation. And so this is what we're talking about when we say the checkerboard situation, where there's parts of here that don't belong to the nation. So you'll see little squares there that say that's checkerboard. So that's not part of the Navajo Nation. Some are private land, state land, and so they're all within the boundaries of the Navajo Nation, but they're not Navajo Nation lands. The private land he's talking about is now owned by Toronto-based corporation Laramide, a company hoping to extract uranium from the earth through a modern-day technique called in situ recovery, ISR for short. According to the Nuclear Regulatory Commission, ISR is a primary extraction method currently used to obtain uranium from underground. In an email to ABC News, Laramide said ISR is more akin to a water treatment plant than what most
most people would think of as mining. But whether it's a traditional form of mining or a water-based technique, the desired end result is the same: uranium. Энэ 40 гаруй жилийн өмнө ухсан, одоо ч гэсэн ухна гэдэг байгаа энэ шар нутгийг гаргаж авах технологи маань сая та нарт харууллаа шүү дээ. Газрын гүнлөө хөхрийн хүчил шахаад тэндээс шар нутгаа гаргаж авна гэсэн. Энэ бол Монголд явагдах яг адилхан технологи. Тэр үлдэгдэл одоо байгалыг тэр бохирдуулж байгаа том далангууд өөрөөр тэр шар нутагтаа гарч ирсэн уул толгод маань тухайн байгалыг бохирдуулаад байгаа. Тэрнээс цацраг идэх бодис маань ингээд ялгараад яваад байгаа. Тийм учраас тухайн газар нутаг бохирдоод байгаа. Түүнээс адилхан технологи ашиглаж байгаа үнэн яг энэ Америкт болсон шиг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үндэстэн тохиолдсон шиг ийм гам гачиг тохиолдно. Эргээд тэр тухайн газар нутгийг хордуулна. Ундны усгүй газар нутг нь хордоод тухайн байгаа орчинд амьдарч байгаа хүн мал бүгдээрээ ийм ургийн гажигтай, уушигны сүрьятай, амьсгалын замын өвчтэй гэдэг ингээд бүх юм нь ингээд болохгүй байна. Энийг инхээр анханасаа ухуулах шаардлагатай юм уу? Үр дүн нь адилхан уран гарч ирнэ. Бусдын туулсан түүхийг бид нэр заавал давтах ёстой юм уу? Тэрнээс нь ухаарад бүгдээрээ энийг зогсоочж болдоггүй юм уу? Монголын ард түмэн бүгдээрээ энэний төлөө анхаарлаа хандуулаач. People are always going to try to find a loophole. To me, we hope that officials understand that they shouldn't be doing that in the first place. The Navajo government has battled over the jurisdiction of this property since it's surrounded by the nation, but the courts have ruled the operations are on private land and not subject to Navajo sovereignty. We truly believe the Navajo Nation did their part, supplied uranium. We still have over 500 plus mines that are still abandoned and not cleaned up. I know it's going to cost a lot of money in the billions of dollars, but we got to start somewhere. Chris Shuey says the companies that mined the Navajo Nation decades ago have a questionable track record. What we've seen from the history of the uranium industry, once the financial benefits were exhausted, the companies up and left. Орон нутгийн газар уул уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд авах ёстойгоо юм аваад өөрсдийнхөө ашиг орлогыг хангалттай хийчээ тухайн газар нутгийг нөхөн сэргээлт юу хийсэн нэртэйгээр орхиод явж байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Ерөөсөө л мөнгө аваад гардаг гэд маш олон судлаачид ингэж хэлсэн байна. A major concern with the proposed project for many is the potential impact on one of the region's only freshwater sources, the Westwater Canyon Aquifer. Many fear this would add to an already existing water shortage. 30% of homes in the Navajo Nation do not have access to clean running water. We need to protect the aquifer, the water. Water is life. Well, what does that mean for the 15,000 people that live in this area? That's a disaster for the community around this area. Complete disaster. Хэдийгээр нөхөн сэргээлт хийгдсэн гэд байж байгаа үлдсэн тэр орон нутгийн иргэд хар нутгаас болоод 30% нь ундны ус, зөөврийн ус хэрглэж байгаа. Тэр хүмүүс ингээд амьдрах гад ингээд зүтгээд усгүй яаж хатаж явж байгааг хараад үнэхээр сэтгэл эмзэглэж байна. Ийм юм байж болохгүй. Ингээд сүүлийн 40 жил усгүй амьдарч байгаа нь тэр харамсалтай. Тэр уух ус, ундны усны их өсвөр нь бүгд хордсон байна. Энэ түүхийг би давтуулж болохгүй. 40 жил болж байгаа ч гэсэн ундны ус сэргээгдээгүй. Хаан газар нутаг ахид сэргээгдээгүй байгаа маань ийм юм гаргажгүй. Энэ түүхийг бид нэр давтажгүй. Үр хүүхдээ бид нэр ийм ирээдүй үлдээж болохгүй. What does justice mean in this situation? The legacy cleanup, and also with this one NRC license that's still on the table and the threat of new mining from that license is rescinded. The NRC says the primary restoration goal for any company is to return groundwater to pre-injection levels. If that's not possible, the NRC says it will accept the standards set by the EPA under the Safe Drinking Water Act. At the NRC's own admission, there has never been a mining company that has returned an aquifer back to its pre-mining stage. You run the risk of committing a portion of your groundwater to long-term contamination. Navajo leaders say they are determined to keep fighting for the land that's so closely tied to their future. After all this time, you have continued to fight. How much more fight do you have in you? Until the day I leave this Mother Earth, what keeps me going is looking out my front door and seeing the landscape. And also for my grandkids, looking at them. And for that reason, I keep myself going.
Тэр энэ өвөө ярьж штэ. Өхөн үхтлээ би газар нутгийнхаа төлөө тэмцэх болно. Өөр сонголт үлдсэнгүй гэж ярьж байна. Одоо үргэлжлүүлээ дахиад тэр газар нутаг дээр нь хувийн эзэмшлийн газруудаа ахаад уран ухна гэх ийм зүйл тохиолдож байгаа юм байна. Наваахан үндэстэн бол одоо насан туршдаа тэмцнэ. Наваахан үндэстэн бол энэ дэлхийгээс явн явтал энэ урааныг ухуулахын төлөө тэмцэх болно гэж энэ өвөө ярьж байна. Өөр сонголт үндэ эдэнд үлдсэнгүй. Land that's worth fighting for, thanks to Maria.